Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ha kebaning kong baro ngitiap bagajat benriu henyu trap kalong kebadan akor don burom kebala sandur de kilong shua manshua. Ha kini kisngi kebala led. Shua bangin siam mi karai. Banjet ikinong mikmat jongi sekaying dorbar tauan parlimen. Ladon kiriu simet haki social media. Kibala penon kam daki ketin khor ketin si bat kentho bat pensngusi ikiwe pat kibriu. Daki jingen tho bat jingkren jongki. Kene kalakta sikade ya ka imlang kasalang bat ya ka burom kejaj benriu. Ladon ru hagi niki kendiat sengi kumbangi layui. Baki don kibriu simet. Bat kiriu sim kabu kibala pendik ya ka imlang kasalang da kaba pendik ya ka jingalang jugi sengsan hima. Kabala poi seka jing mensauru. Hoi kapor ilekshon kalong kaba shongshit Henry ngihap banyak shongshit danang. Ngi nakaliang ka students wing ka HITO ngis ngioban ong baki pajba ki deban giar nakum kini ki jingle ki bakta ika shongsuk shongsan jong ka imlang ka salang. Ngi kentui ki political party baki deban te lakam yaki dikot jongki kenang manlait na kinu-kinu ki jingjia ki basngusi. Ki deru ban ujor persya ikinu-kinu ki brio. Ki basim kabu ban penunkam bakla ya ka kerteng jong kinu-kinu ki parti kenang ban lait na ki jingjia ba thamula. Ngikir pad iki padlang kabri uhnyo trap bakin long ki badan akor don burom kum hakini ki por lada don ki riu simet ne ki briu ki badang yai beteng hakum kini ki kam ki ba pentut ya ki imlang kasalang bar ki ba penmi ya ki jing tho jingtar lane ki video klem akor ki ba penlong pensusi ya ki wepat hakar san social media ngi na kliang ka student wings ka HITO ngimban se ban sim ya karai ban ujor persya ya kum kini ki jaj briu bat ki riu simet ngi na kliang ki samla pule ki badang he dangsan. Ngiken tu ya baro ki political party hakaba ki yalap election bakin kren ki isu ki bakta e kejaj benriu bat ki mat jongki om ban shu ken tho paramaki nadu basdang kani ke jingalap election ngim sim layu i we ne kawe une kertong ki ban kren janai ki isu Henry ngila shu i tangi ke jingken tho kane kalapen klumar jingmut sikat de yangi ki khon samla namar ha ke jingyo i jongi kapor election kala sulong tang ha kapor ken tho om syu kapor ban kreni ki mat ki isu ki bakta ya kejaj benriu ngi kerpat iki political party bakin kiar nakabakan tho paramaki Henry baki de banya teli paramaki barkin pengor iki mat ki jingdon kam ki jaj benriu kenang banomanra iki jingya teli hapdeng upai kabri uhnyo trap om ban pen paria iki jaj benriu nakabakan tho paramaki kan om mi kano-kano ka jing bahaleng ba ki jingkan tho Henry kum kini ki jaj kam kimla man sika jingjot jingpra kajaj benriu ngide ban ken mau bage ek baro kesedang na rempiying bat habak kamdon ke jingya teli kayeng kesem kepra kumjuru kalong ye kajaj benriu habang ngimdon ke jingya teli kajaj benriu jongi kadon hapdeng ke jingma yo bahakawe kesngi ki kentien umelung kari uso so tham kinwan urlong bat nginlong tang kinong tong jong kiwe.